E ngā rau o Pio Pio tēnā rā koutou katoa. Ai o ana te hone moana, waihoki te whakarewatanga o ngā mahi whakanui i te tau kotahi rau, whitu tekau mā rua i te waitohutanga o te tiriti o Waitangi i te atanei. Hia oi kāri i pērā ina nahi i te whakaekenga o te Premier ki runga i te marae o te tī, nā te kaha hāparangi mai a etahi kai whakahē i te wā o tāna kauhau, ka whakaro ake te Premier kia wehe ko huki atu ia i te marae. Kei a Jasmine Pearson, ngātai pito pito o te wā. Jasmine. Ai, parea katoa ngā kōrero whakamana te hunga kai tō rangapū, me e rao te hunga kai poro tehi ki tahaki mo te wāpoto, nā runga i tēnei te rā whakanui, i te rā nui whakaharahara mo ngā iwi katoa o Aotearoa. Te marae e tau nei ka parehu e mihi ana ki te whenua. Ao ake i te ata, kua tau te puehu, kua puta te katoa ki te ao mārama. He rā i whakatahaina e ngā kaitōranga pū i o rātau rerekeetanga o tirā mo te wāhi poto. Ko te mea pai o Waitangi i whakaarahi ake nei kōrero katoa i runga te marae. Aha kua kāre he whakahutu. We give thanks, Lord, for the fact that we are New Zealanders. And that Mā ngā whānau Māori he rā kia hoki ki te pito whenua. Me te whakapono kai a te tiriti te oranga mo Aotearoa. Engari ka tau ki hea te riri o te ao Māori. Koina tāku, ko te ki atu, haere ki te kōti, whakamātau tauria te ture. He tohu pea tēnei kei te totohu te waka Māori a te kāwanatanga. Nō reira, he tai puke kei mua i te aroaro mo John Key kia whakataurite hia i ōna ake kaupapa hoko ki tō era o ngā kaupapa take tiriti kei te whakamānu hia mai ngā kokona katoa o te ao Māori i tēnei wātonu. Scotty. Kia ora rawa atu koe Jasmine Pearson tērā e te iwi.